Silav, êvar baş, şev baş, hevanno. Keva ku hûn dibînin li ser ekranê îro em çar kesin. Em ê ji wera bi qasî saetekî bername pêşkêş bikin. Vê derê mêvanê me Rêzdar Yehuda ben Yosef, serokê cemiyeta Kurdên li İsraîlê. Rast e ne kek Veysî? Rast e, serokê civata Kurdê cihû li İsraîl. Tamam. Birêz Doktor Veysî da mêvanê me ye. Ronî Riha ez û hevalê me Ronî Riha em bername bi hevra birêve dibin. Ronî tu jî bi xêr hatî. Birêz Yehuda ben Yosef tu bi xêr hatî. Welcome, Yehuda. Thank you. First of all, I want to thanks for you to this interview. I want to thanks all the people that are view of us and see us, and I want to say to everybody good evening. Türkiye baş işev malat kerem kemamız. Erê zor spas bo go ez mêvan kirim, spas ji bo hemû kesî got temaşet kirin, ez gelek xweş gol gel wem, ez mêvanê wem. Malatê ava em jî kêfxweşin, em jî merak dikin, bersivê we merak dikin. Ême temaşevanên me çi merak dikin? Hûn weke serokê civaka Kurdistaniyên li İsraîlê hevdîtinên we çêbû bi rayedarên payebildiyên İsraîlê re. Niha rewşa me ya Rojavayê Kurdistanê ji xwe kifş e. Kurdê me lê heşar perçên Kurdistanê rewşa wan diyar e. Em merak dikin ka li İsraîlê çi çê dibe, çi pêk tê di derbarê Kurdan de çi tê afaftin di derbarê qedera Kurdan de em vana merak dikin. Di vê çarçovê de pirsê me hene îşev em dixwazin ji we bipirsin. Brother Yehuda, he asked the Kurdish audience and Kurdish people in general are very curious and they are very interested in your great work. I don't hear you very good. Talk slowly and okay. Get up your sleeves. He said as his pleasure to have you here first of all, and he said he and the whole Kurdish community, Kurdish people, they are very interested in your work. They are very thankful to your work, and you've been engaged. You met certain high-profile figures, including ministers, and they are very interested in what you do, and they will accordingly ask you some questions, and then you respond. Yeah. Thank you very much. Ronî kerem ke hema tu pirsa xwe ya yekem bipirse û em dest pê bikin. Yani ez dibim qey wê destpêkê wê balkêş be minekî ji ber Yehuda ben Yosef weke cûyakî Kurdistanî ye û li İsraîlê ye û heman demê jî serokê vê civakê ye ya civaka Kurdistaniyên cûyên Kurdistaniyên İsraîlê em hinekî dixwaze wî nas bikin yanî rêwîtiya wî dîroka wî em dixwazin hinekî wî nas bikin destpêkê. Yeah, Brother Yehuda, the first question is like they know that you are the Kurdish Jew and living in Israel, maintaining your Kurdish identity, and before asking like main questions, they want to get to know you, who you are, your background, when did your parents, your grandparents came to Israel from Kurdistan, and what were the experiences, memories, and so on. Maybe you just mentioned this in few words. Yeah. I'm three generations in Israel. My grandfather coming from Dohuk. He was the big rabbi in Dohuk. He was like the chief of the Jews in Dohuk, and he make all the contact with all the Kurds in Dohuk, and he work about all what we need, all the Orthodox religions of Jew. He do everything there, and in 1926. He dreamed a dream, and he want to come to Israel to build Israel, and he going by walk to Damascus, and from Damascus in this time when the Ottoman Turk was control on all this place, it was a train between Damascus to Jerusalem. So he coming to Jerusalem with about I think 40-45 families to Jerusalem, and they start to build a Kurdish community in Israel. Okay, great. The Kurdistanê tên eslê xwe ji Duhokê tên Kurdistana başûr ji Duhokê tên û kalkê wî rabî bû ê Duhokê herêma Kurdistanê wî tekiliyî wî perwerde da û tekiliyî got Kurdar jî wî
داتانی جارده ده 1926 او تین شامه سر بمشه به پیا کردستان بمشه تین شامه و جوی داره در دوره 44 مالبات تین اسرائیل آوا بکن و رول گرینگ ده آوا بونا اسرائیل تدلیزن. And his sons and my mother was coming to fight to build Israel. As you know, the English government don't like that people coming to Israel, and they don't want that we build a Jew country here in Israel. And it was a big fighting between the Jews and England and the Arabs, the Arabi in Israel. So my uncle and my mother and all our family going to do something to fight and take the England, go from Israel, and we wanted to build a country here. So my uncle was very brave, and he was, we say in Hebrew, machtarot. I don't know how to say it in English. It was in the right side of the map, of the political map in Israel, and they fight with a lot of patience until 48 that Israel exists. اوكي بله دبي وقتا جوهاتن مالباتاوي تايبتي خالي متكاوي او حموتشك تجبونا ازاديا ولات جهوية دولة جهوية لهمبر انجليزا الشركة نشبرجو انجليزا نتش جون جهود بش حزارنا سدو سي وحشتاشون ده انجليزا سياسات قوان هبود جو بيوس جهو نين اسرائيل انها وكورشليموان والهمبر جهوية وساكن حركة ازاديا يجبو ازاديا اسرائيل اي وكسلا لحي حركة جهوية افابون مالباتاوي خالي ومتكاوي رول جرينجليس الهمبر انجليزا والهمبر عربا شركرن حتى جو اسرائيل افابود حزار نسل تشلو حشتاده يعني او جبونا افابونا نتنش بو افابونا اسرائيل جبونا ازاديا اسرائيل جي ولات جهوية جو وساسات كرن رول جرينجليس. And after Israel is coming up in 48, my uncle, he was a lot of ideologue, and he very loved the Kurdish nation, and he started to build the recognition of the Kurdish Jew in Israel, and he take all the Kurds from all over the border of Israel. As you know, or you didn't know, we have 41 villages, Kurdish villages. There was in all the border of little Israel before 67. Israel was a little country. So when the Kurdish coming to Israel, they put them in village on the border. So it take from every village, from Jerusalem and Tiberias and Yokneam. This is the cities. There's a lot of Kurdish live there. It take 400 people, and they build our community. He build a community and start to build our organization and put the Kurds on the map in Israel. دبي وقتا جو خالي وان هات بشي جو اسرائيل ده حزار نسلو تشلو حيشتاد آزاد بو آبا بو شونده هولدان جو جباتا كرد آبا بكن سازيا جباتا كرد جهو آبا بكش برگو لإسرائيل تايبتيجي نهات تشلو يبگنده كرد جهو هن اللي تبي إسرائيلي لأو كرد جهو جو حمل سينورا دانين سينورا جيجو إسرائيل هنبروان شردك الآلية غازا الآلية وست بانك وصل عليه جيربين مرا يوديا وصار جيجونها هرمها فلسطينية وصار نورا يعني الشرد كرين وبخالي وي مالباتا ويش بونا افابونا جواتا كورد سازي كوملي جواتا كورد جهو رول جالك جرين جليسن رول جالك سركي ليسن جو كورد جهو بكينن هبدو وان تنظيم كان. So in 71, Mr. Chaviv Shimoni was my uncle. He built efficiently. The government gave him efficiently the Kurdish Jew organization to be in Israel. And my uncle, after that, be like me in the municipality in Jerusalem. He was there, and after that, he was a member of the Knesset.
a lot of years, and they make a law in Israel that every Israeli have to learn about the Jews in Israel, what they do to build the country, because not a lot of Israeli don't know what we are the Jew do to build Israel. After he died, I coming to be a chairman. I be a chairman like 10 years, and after that, I be the presidents. They elected me, all of the management, to be the presidents of the Kurdish Jew in Israel. So this is from 2 minutes what happening with the community in Israel and who is Yehuda ben Yosef here. In myself, I working in education a lot of years. I build a big high school, and now I'm working in education office in Israel, in inspector in the education office in Israel. This is what I do. This is a little bit about me, and I'm also officer in the army, in the reserve army, and I be in this war in 7 October. I make a lot of days in the army. This is about me, and now we can go to the questions that's interesting you. Okay, let me translate and first. welcome. Then exactly Okay. back to that questions. Yes. The go جبو خالي وي عريب شيمون ايجو دسبيك يختواتن اسرائيل او رولي قال جرين حبيب شيمون رولي قال جرينجلي سن براسيل قال نافو دنجي وي هي يعني حمك زوين اس برغوان جفاتا كرد جويه goş كورسان اتن وانا باكر يعني قال مجال قال دريجه قال جيرو كان لي رولي قال سركيليس و جو جفاتا جویش کردستان بیا فاکرین و او هات البجارتن پارلمانتر بو و اوج بو و حتی رولک جلیس گو گلک اسرائیلیا لسر جویه گوشدری دی جهان هاتنی اسرائیل لسر کردا و سر کرد جویه گوش کردستان هاتنه وان پرورده بکه جبو وینا يعني رولک وانی گرین که و دور وحكومته جي او اليكاريا وانكر يعني او بوصا بيشان بكر ويهودا بخوجي خو ناس كرن دا جو از بخو بري ما مستبو خباطه پروردي كاردك او بري جارد هاتبوه البجارتن وك شهر دريا اورشليم ده يروشلم ده ورد كاردك يعني اندامي اوي بشهر دريا هاتبوه البجارتن او جارد جي اندامي ارتشيه اي رزرف بختاغو دما اوي ده بانوان دكن جي هفته جوت مهي شونده يهودا قالك چالاكه وهم خباط اخوي ما مستتي وبرورديت كد ورد وهم جي مثلا جبو ولات اخوي جبو يعني تبقره يجنهاجي جوز يجي مقارن داس برسي اساسي بكن ماموسه بدران فرمو دنگه تنا بله Tamam dengê te vekiriye keremke. Ronî tu pirsa xwe bipirse? يعني وكشخص از دمك دريجة يهودا بن يوسف تشوبينا من ليبلي جواكا كرت بطيبت بفي إليشا سر روجافا كردستاني دست بكر ياك ششي تشلاج حلبي دست بكر وحطاني وان دمين داوية هات دوماندن زيدا قالي كرت هما جواكا كرت حمية كدبيتش في مسلي تشوبينا يهودا بن يوسف ناس كرجبركة تشالك والإسرائيلي تشالك وتاكوش بوي إسرائيل بهواكي آلیکاریه بده کرده. و دوی نامره داشت گلک جوین پیکانین ریوبرین اسرائیل را. گلو دست که کانه هنه که قلعه چالکی خواه بکل اسرائیل چی کرش بوی وی مثلا روجاوای کردستانی و داویه میورن سر به تایبت او هف دیتناوی یا به وزیر امکانی در و گیدون سار. Okay, Yehuda, they asked the question. You know, as you know, many course know you, thousands of course know you, especially since since January 6th massacre that the Turks and the jihadists committed against the Kurds in Rojava, starting in Aleppo, and then continued throughout Rojava. And since this massacre took place, you have been engaged very dynamically at every level. And you are very engaged, and you tirelessly became the voice of
thousands of Kurds, and all of them are very grateful to you. They are really proud of you. And maybe can you explain a little bit about your engagement, about your activities that you organize, that you are engaged in, and then he will ask later. They will ask other questions about your meetings with the politicians and so on. Yeah. So I with relationships, good relationships, a lot of years with the Kurdish leaders in Europe, in Kurdistan, and not a lot in Rojava, and a little bit in the last days. Yes, in last months, a lot with Rojava. But before 7 October, before the massacre in Rojava, I be in touch, but not very, very hard. My connection was with Europe, with the Kurdish in diaspora, with the Kurdish in Kurdistan, in Iraq, in Arbil, and a little bit with the Iranic Kurdish in Iran. It was my connection. After the massacre in Rojava, it's be a big touch, me and with all the leaders. I say all the leaders in Rojava, and as I'm a member in Likud party, you know what is Likud party? Yes, it's the party is belong to our Prime Minister Netanyahu, and I'm very strong in this party. I take my power and I take my people, and I make pressure to make as we can to help Rojava, because Israel in this time is fighting with a lot of countries in Gaza, in Lebanon, in Syria, in Iran. This is our big enemy that we have a big fight. So it's be very hard to take the people inside the problem in Rojava. Israel, the government love the Kurds. As you know, we all the time. We are the only country that support independent to the Kurds in Iraq. Only country. Not country in the world, not take a stand up about Kurdistan. Only Netanyahu say, we want independent to Kurdistan. So we love Kurdistan. But in this time, we have a lot of problem with the 7 countries in the Middle East. So it be very hard to me to go to the minister, to go to the member of the Knesset and build a lobby, a big lobby for Kurdistan. And as you know, after our work, a lot of people support Kurdistan and do a lot of things under the table for Rojava and for Kurdistan. Okay, great. Don't forget your point. I just translate, so it was a bit long. The way كم كجا قول حلبة والرتبي روجافا دست بكر جورده يعني قالك از شلاكم لنزيكاتيا ميان اسكرنامج بو كردان ننوية از كرد قالك كردال أوروبا نازكم تكليم بوان رهبو قالك كرداش كردستان باشو نازكم هني كرد روشلاد نازكم لزيدة تكليم القل روجافا تنبو ليش شيء ما تشلشون دك تكليم قال خرد بوان ره لي وصل شت بيجي يعني دان سنني القل كرداش خوهبو وكده وجو خو يعني بشك جواكا نتوا كرد بينه جوسا أو شلاكي دست بيكرن أو بتايبتيجي بارتيا اللي كود بارتيا حكومته أو سروكي إسرائيل نتنياهو سروك وزير نتنياهو بخد ماشينا أو بخو اندامي وبوزيشن كويني قال خورتي يهودا دوي بارتيا دي قال لك خباطة لوبيتك وش سياسة مدارة وزيرة تكلية ده يجو بشكرتيا كردا بكن لإسرائيل يعني بتهرمي ده هم روشلات أنا من حبة جهاني تجي كم جغيني إسرائيل تدولتنا جوسا حسكنون لهم يجي نزيكاتيا واني أرني لهم بر كردا هي إجبار حكومات براسيجي تبل يهود هذا بم يعني قالك دوستي كردال أورشليم هنا السدي سدوي بيجم يعني جبو برجوندي استراتيجيك بيجي جبو دوستانه بيجي جبو سمباتيا جو وسات شيء سربيهاتي وان بيجي قالك دوستي كردا هنا ودورد يهودا هول دغو وسا لوبي تشيبل غورغو إسرائيل حفت جبهة لغازا للبنان لإيران لسوري لويست بانك جيرت بيجن ليمن قالك جبهة غورغو شردك قالك دولتها شردك وقالك دشمني وان هنا لجارجي هولدن بشكرتيا كرداب كل الجور مجال إخوة جو هلا لوبي ده وسا براسي خباتك يعني علي أو تشيبه علي كاري تشيبه وتكليون بروجافار هنا تكلي يهودا قالك أكتيف بروجافار هي بشي كونكوجيا جو
شاشة چلشون دست بکر عرب kurtasi و ساز بیم سرزمان Yehuda please This is not only what we do. We do another things. We take all my friends in America, a rabbi from the Jews of America that I have a good connection there, and we work with them to do as we can to make a lobby. As we know, Trump maybe forgot Rojava in this fighting. So we must wake him up what's happening to the Kurds. So we take all our Jew in America. And I have one good friend, a Kurdish from Iran, from Karmasha, is in AIPAC. AIPAC is the unit of the Jews in America. And we do as we can to help him. Even when Lindsay been in Israel, is before he write things about the Jew, about Rojava and the things, we make a pressure here in Israel. I want to meet him. He don't have a time because he be only in Israel for 4 days. But my friend from the Congress, talk with him. Make a pressure on him. Please help the Kurds in Rojava. We need your stand. And he start to working. After that, I have a meeting with a lot of ministers and my friend, the member of the Knesset, Amit Halevi. I tell him, I need you. You must take it on your back and do as you can for Kurdistan. And this is what he do. With me, he start to build a lobbying, and he make 2 speeches on the Knesset about the Kurds, about how we don't forget the Kurds, and we have to do everything to help the Kurds. He say, we have 2 interests. One is interest of Israel. If Rojava fell, all the border be opening for jihadists. They are coming from all the Arab ways. We talk about the Druze, the Kurds, the Alawite, and the Christians. We want to help everybody to build like a religious. I don't know if it's religious. We can say another name of that. To be together. To try to build a block together. I don't know what they don't do it, because what Jolani is making, like everybody make himself. He make agreement with the Kurds, they be in silent. He make a massacre on the Alawi. After that, he make a silent with the Alawi. He go to the Druze and make a massacre. Try to make a massacre on the Druze. And after that, he coming to us in Kurdistan. We listen in the start. He have agreement, a peace agreement with the Kurds, and we be very happy. But we don't know that he find a way. When it's a big fight in Iran, all the world eyes was on Iran, on Tehran. So he take this point of view and go inside and attack the Kurds. And what happened? Everybody was in Iran to see what happening in Iran, Israel, all the countries, all Europe, everybody was this. And Erdogan and Jolani take a good point of time, and they make this attack about our borders in Rojava. And what I have to make, to wake up everybody to say, don't forget the Kurds. Don't forget the Kurds. So I be with the Lord. Can you just don't forget your point? It was too long. I have to translate because you mentioned very important points. I don't want to miss. this point. يهودا جو يعني جو اوت جو نتن لاسرائيل وسا خبطه لوبي اموان دكن ياجي تبلور تبجرن جو امريكا جي قالك تبجري مهن قالك الرباي وسازيه دوست سازيه جويا هنا وتكلم بوان هي ام بوان داخبن جو او بش جو تايبتي كونغرده وده سياسه مداري امريكا ده باندور سروان بكن وجو تايبتي جي لينسي جرام جو بري حقاب
توی داوه و داخلی لگو پشتی او هولدان ما و ما دیرک کتن تکیلیه و یعنی دوست جهو سازیه جهو کمله جهو قویت ایجا دست به اوی کرد دست به او تشی کنکرت کرد او سید کورس آت مثلا وینا دست به بکن و سد دوی چرچوی ده گو اوسا یعنی ام هول دین گول وی درجی گرانیک چه ببه وجبونا اوی گوجبو کردا یعنی جبو گو ام اسرائیل جبو ما کرد استراتيجيك تبتيجي السياسة السوري يعني جو اختار كرد بكفن كرد تمامي بكفن إذا إشخوا كسنامينا وك على ويش خوازة كم كوجي كرن درزي هذا وانتنا ويش عم دبن هدف تند بن هدف جبوه قال جرينج جو كرد نتني جو كرد يعني أوجي قال جرينج جو كرد ودرزي وعلى ويب هافر كار بكن جونا يعني هاي وان شبدوها هافر كوردينا بكن وكواليسيون كي تشيكن جوش برجو جو قاتل عامل هم بر درزيا كر جو دنش كسي در نكت جو دور چون كردا دور چون علويا جو وصل هم هفدو قدك جو استراتيجية وصلت ماشينن جو يعني كم نتوي جول هرما ياشي نكم يعني قال جول جودان السوري هنا جو وصل أو دانو سنوان رجيم وان تبتي رجما جولاني ودولتها ترك جو وانوسا شفدو قدبك جو جبوي قال جرين كواليسيون تشيب جو دنجي هم حرسي قلا ياجي أو قال كم نتوهبن ودنجي حما يكبه او قال جرينجه وجبوي وكي دجي جبو مثلا او مثلا كوم كوجيا جول حلبي مثلا بحث باريس بناف نك اللي او يعني جو اف كوم كوجيا جو فانا جو جولاني جو مثلا جو دما جو حمكس جافي جيهاني حمكس سر ايراني بو تبلهفيل ورتشيت بو بال حمدك شان بال جيهاني حميدك شان جو دويد نابرير دولتا تركو يعني اردوغان وجولاني برياردان جو ايريشي كردا بكن جو كس بحث كردانك جبوينا جو بتايبتي مثلا باريس قال كرد بيجن اسرائيل وجولاني الهبدو كرنا رجما سوري الهبدو كرنا تشكو ساتني براستيجي يعني اب جافكانيا هناجي رويترز اجانس انجليزاي جافكانيا وانجي دحب اندامي حكومتها جولانينا جو يعني ما اسرائيل الهفكر و جبو وينا إسرائيل دنيا خود ناخل براسيا ونراس أو دروات كنا رجيم يعني ناجبو مثلا كرداج وقتا قبنا كم كوجي لهمبر درزياجي كرن مها نيسان بود باريا يا مها حفتا بناي بيرامه مها حفتا نيسان يا مها قلاني ناي بيرامه والحصل بار صار بري بسالكي وي شاغيجي إسرائيل نونر إسرائيل و رجيم جولاني لأذربيجان هبدو ديتن بشي جو او هبديتن خلاص بو بشي وي هما دس بكم كوجيل هم بردر زياكر يعني قال لك اوسع تفكيري جو عجبه اسرائيل بيمان شكلي لدور اسرائيل مدحالك مثلا كرداج عين اف تحقيق مشاندن اسرائيل مدحالناكر سدم ويجي يهودا اني سر زمان مثلا جو دهلا عسكري ده جو اسرائيل قال لك جبهات شردكه و استراتيجيا وان بلان بروجي وان هن الهمبر ايراني وبتايبتيجي بيوسيان بامريكا هي وامريكا بويه وقت بويه هرمك يعني كاتبين باندورا امريكي سر سوري برياردن جبو اسرائيل بسر خو بسر وقت بسر خو حركات بك او امريكي جال همبر هبدوتين وبروجي وان يقول همبر ايراني وكيد هن كابن خطريه جبو وينا إسرائيل عسكري مدحلنا كرت شيء جوش بود درسيا كل يهودا أني سر زمان جبود دبلوماسي دهلا دبش ماس لأمريكا لإسرائيل أمريكا حكومته وبتبتيجي برلمانتري عند اللي قد يهودا بحثا وينافي ويجي أني سر زمان وقرول قال لك جرينغليسي قالك جبو كردا استراتيجيك كردين باراسن أب مش قالك مروفي مهم لإسرائيل جي بهيس يعني أو جبوان بارستنا كردا كردش أنتيتي جيرد بين استراتيجيك جبو إسرائيل بتبتيجي جبونا أو خطري وقافا جوش جهاديستي اسلاميستات تنج جهاديستات تنج دولتها تكتين وبتايبتين هاب اسرائيل دخن او تشمبركي وجو كورت ويدا هيزبن يا جبين باراستن دبرجوندي واندا جو او اسرائيل تاني نهدف يعني كورجي قال ويدا سربيا مين وكيد شي تشتيرو كيجي هي جو كورت ويدا يبنو خدي ستاتوس حكي تشت يهودا وجو بسرب بكر تشت نوساج جو بي في يمكن تبلكي يهودا please you can continue yes I just yeah. So every minister I've been, I make a telephone to the leaders. I don't want to say the names, but the leaders, the big leaders in Rojava, and I make connection. They talk between them. It was me, the minister. Someone is make translation from Arabic to Kurdish, or from English to Kurdish, and we make connection between all the minister of Israel, talking with leaderships in Rojava. I do it every place I go. I tell to
to the leaders in Rojava, I coming to this place and this place, start to me in this time, I phone them and I give them to talk each other to make a good relationships Maybe between Yehuda, the you don't need to go leadership. into details. These are very, like, you don't need to talk about these details, in my opinion, but it's up to you. Yeah. Okay, that's Yeah. it. But you do great. So we make two demonstration, one in Tel Aviv, a big against America, against the embassy of America that she is silent when the massacre on the Kurdish in Rojava. The American don't talk anything. We make two demonstration, one there and one we go with the Druze in Daliat El Carmel. This is a village of them. We make demonstration there with them. It's be very good to wake up the people in Israel to understand what happened in Rojava, because you must know. I don't know. Only in Israel talking a lot what happening in Rojava because we put it on the table. I don't listen from any news in the world what happening in Rojava. We do something here in Israel, we put it on the table. And I think a lot of news channels listen what happening in Israel and they make follow up. بله thank you so much يهودا يهودا جو قال لك از هول دم براستي نابنا مروف مهم حتى وزيرة وجارد الريفبري يقول كردستان يعني الروجابات نافان تكليه بهفرت آخر وسا كتبنا زي دنا كت مقوى حوشناك أو تيك بوان دتايا يعني تشي خواز بيش وقت بركت نابنا إسرائيل وكرداته وسا كرد الروجافا رول قال لك سنترال يهودا تليزه وشحال هيليده أو شيء مكان تكلي أو هذا وسا تكليها بوانا دك خدمتك وعليكاري ببن عليكار يعني جبوي أو تكلي هنا أو تكلي جد استيده هنا ابتشكو وكيد جو او لاسرائيل اب دو تشالاكيا تشكن يكش بونا امريكا لتل ابيب تشبو لويدر جو امريكي جو يعني ملت اجبات اسرائيل راب سرب هشيار بكو ايد روجافات قومه وسروينا وان هشيار بكن وادجي جوش امريكا بيجن جو امريكي ايد بيدن نمينن او حلوست تشيغول سري كوردا كومبجي جو بروتين ويتشي قبول ناكن وجارد خو بيشندانك شي بالدرزيار تشيكرين لجبونا روجافا هوكاري يعني يهودا وان كاري قال جرين بيشنجيش بويدك براستيجي يعني ارمانش او جو هم ابكاريش بو روجافا جو هم جي جباكا اسرائيل جي هشيار ببنا يعني شي روجافات قومه اللي قال لك جباتا اسرائيل وقت او وقت شي جو حماس سري وان كده حتى جوت مهي بيچاكي لينر ومثلات شي ها سري كرداج عيني تشي جو جيني كردا كرن جيني جويا كرن او باربارتيا جو جيهاديستا و جيهاديست روجافا ويعني تيروريست للروجافا اي جيهاديست و اي حماس يعني فرقه وانتنا وقال لك اسرائيلي وانوسا نيزيكي هبدوجي كنت بيش بو ما قال لك تشك اخلاقي قالك امش بو كردا دن بيدن نمين I have some questions. I don't know if you have the answer. We have a lot of Kurdish parliament member all over Europe. Why they don't unite to one group together? All the members of the parliaments in Europe. We have in Germany, I think 5. In Holland, we now have a minister, a Kurdish minister, and we have in Denmark, I know him. In Sweden, I know. Why did not connect everybody and make a big, I would say, a big shout to say, help Rojava. I know everybody self do it, but we need something more strong. We need the people make a big noise in their parliament to help to the Kurds. The Kurds are very strong in Europe. They have a voice. So why we don't listen more strong the voice of the members of parliament in Europe? I'd be very glad if this group be together united. I'm from Israel, another from another place, and make a group and think together, all of us, what we can do. Nationality in all the countries, Europe, Israel, and America, and Australia. We can take everybody as a job in the politic place, and we can make a lot of noise, and we can do something
to wake up all Europe, the countries in Europe, to do something for our nation in Rojava. دبي يهودا دبي اس بي برسيت خوازم جوا بكم يعني نها كورد لاوروبا قال لك بارلمنتري كورتانا للبرلمنتو المانيا بينشش بارلمنتري لهولندا نها وزير هي لبريطانيا لدنماركا للسويد قال لك بارلمنتري كورتانا ودياسبورا كورشي قال لك توهينه كما دياسبورا كورد حمب ناي اب طيبتي ابي مشوت يطوان هي وك ابنونات ناي قال هفدو دنجي خناكن ياك وشبو كردستان يشبو ولاتي خو قارينا خناكين حمكس يعني كما او يكتياها تشناكن كما او بوتنسيال كرداي جو هي كوردينا ناكن بوينا كوردينا بكن قالك بجهويا كرد وجهوب هافر قارن قالك تشتابكن للدربي ولات الدياسبورا وباندورا كرد وجهويا والسر للتبي جيهان الامريكي شي باندورا وان استراليا الامريكا قالك دراهبه واوجي يعني وباندور قالك ارانيش بو كردستان وجبو اسرائيل بجبو هنا قالك جرينجه جو بوتنسيال كردا هي جو وان بكين بتابي هاتنه البجارتن ايجون مشروطيته وان هي ودنجي خوبكن يقول قال دوست جهو كاربكن وبشكل يكتيكي افابك كواليسيون كو سافابكن او وي برسيت كد بچما وي يكتيه تشيناكن بله yeah okay بله برسيت let them ask I just translated Yehuda more than welcome ask برسيت بله راسته او پرسێکی دجی دایەش بەرکو نفشا دویەم نفشا سێیەم یا کوردان چێبیە لە دیاسپۆرایە بە تایبەتی لە ئەوروپایە ji salên şêstî vir ve hatine niha zarokê wan neviyê wan mezin bûne di siyasêtê de cihê digirin meşruiyeta wan heye hatin helbijartin rast e yeketiya xwe dikarin çêbikin ne tune ew jî anha gencê me ciwanên me ê ku ziman fêrbûne ê ku di siyasêtê de cihê digirin aktifin hene birêz Yehuda pirsek dicî de pirsiye lê muxatab ne min merov dikare yeketiyekî bi vî şeklî pêşniyaz bike di nava Kurdên li diasporayê de û bi cûheyan re jî li rast e yani cûhiyên li diasporayê heta milletê me yê Ermenî jî dibe bi hev re di nava tifaqê de dikarin bixebitin veya pêşniyazekê dicî de ye niha herî dawî birêz Yehuda hevdîtinek pêkanî bi wezîrê Karêder Gideon Saar re mijara hevdîtinê çi bû hûn li ser çi axivîn piranî Rojava bû mijarê din bû kerem kir. Well, Yehuda, first of all, to your questions, he said he absolutely agrees with you. The Kurds have a great potential. The Kurds living in Europe, the many generations since 1960s, they are well integrated, were absorbed, were incorporated, and they are elected politically very active, legitimate. And this is but something we fully agree with you, but we cannot respond to your question immediately because it's something that we have to pass on to them to reflect on what you said. That's a very crucial question that the Kurds organize themselves and all this, well, let's say legitimated voices that they come together with the Jewish community and that the Kurds and Jews build a kind of alliances and then work together and to support the homeland. And this is something that need to be answered by those you address, and this is very important. And he also, he said, yes, he agrees with you. And then the question that he raised, recently you met Mr. Saar, Gideon Saar, and what was the subject of your talk? Do you just talk about Rojava? Because many people are kind of curious about the meeting and what was the meeting about, and or whether there was the subject that you discussed was all about the Kurds in the Middle East in whole for part of Kurdistan or the Kurds in general, and what was maybe can you talk about this meeting a little bit? We talk. He explained me. I come to him as Likud members with a lot of Likud members with me that we want to ask him to do more for Rojava and the Kurds, and he explained me what is the things there are. The ways that he can do things, and explain me what he do. I can't talk about everything, but he told me that Israel have make a lot of steps to push America to stop the murder there. The murder is not stopping like that. They think one day we finished. We do a lot of things. We make a lot of pressure,
with Gideon Saar and Benjamin Netanyahu and a lot of people. We don't talk about it, but I know surely that Israel have a part that the massacre is stopped. And they stop, but by the talking, the Gideon Saar talk about this with all the countries in the world, definitely in America, that he can push Jolani to stop it, and they stop it, Jolani and Erdogan, and I hope it's be like it's now. In my dream, I wanted to give back all the area they take, the oil. The oil thing, the oil waste that it takes. I'm hope it's be better. I don't know what is now the agreement in between the Kurds and Jolani. I don't know, but I'm hope they make a good agreement to the Kurds. As you know, they've been in Germany, and I'm hope something is happening good for us, because we have to stop first the murder, and after that we have to think how we build again the strong things in Rojava. بله یهودا گو او برز گیدون سار اندامی پارتیا لیکوده او یهودا جد پارتیا لیکوده ایس رول کوینی گل گرین که شخوا گو مجا السروینا السدوی چرچوید هبدو دیتن آخبین لی تشه گو تبتی تشد مجارا گو سر آخبین سر مثلا روجاوا گو وزیر دربه جیر گوتیه پیشی گاوا دسپیک تشی گو مکر و هم پیوست بکن نج بو جار که هر گاب وسا گو ام قاربن او کمکوجیا گو لهمبر کردا هی گو کرد برو بروتین ام وی کمکوجی بسکنین وانجی گو اف کمکوجی و کمکوجی لهمبر کردا چه بوش بو وینا گو او جارد وزیر یهودا گوتیه از به تبی نونر وزیر دولت کو تبی جهان کو بان ام داخلن گوش حمار دبیجم و تایبتی جی امریکا دبیجم سناتور دبیجم جنونر امریکا دبیجم gerek ev komkuji bê sekinandin berî hem tişî got gava yekemîn ew bû got ew çawa komkujî bê sekinandin ber got Tirk û Erdogan bi rastî jî komkujî ki mezin yani ew armanca wan ew bû û ew hewldanê gol İsraîl û wezîr wisa İsraîl Yehuda got encam jî dan got ser wan hewldana Amerîka Jolani û Tirk sekinandin got gava diwajî ser gotî pêwîstî çawa kurcar dibibin hês او شي نتنه گو کمکوجی و سابه سکنند و کرچاون بهیس و تشه گو وندا کرن کاربن جارد بدسخینن گو او شي گله گرینگه و جبو وینا گو يعني هم وزير هم سروك حكومة بنيامين نتنياهو گو گلك جبو وینا گلك دبلوماسيت ماشينن تكلي خوب كارتين تابتي سر خطا امريكا هاو ددن گو يعني شي گو جيرجي گوتنه گو او كرد جارد الروجافا ببن خودي هيزك يعني هيزا قوندا كان جارد وينا بدسخن أبقو سابورتاسي Yehuda, we can't hear you. Maybe you have to unmute yourself. Ah, yeah. I want to say another thing is I don't ask them why the parliament people, the Kurdish parliament, don't do something. I want to take this stage to call them, please come. We have to build a forum. We can talk about it. We can think what we can do. We can help each other to do it. I know we don't have the questions. I take this stage, and I hope that someone hear me, and they can make the move and do it. I think in March maybe I'll be in Germany. I want to come to Germany. I have some points meeting with Kurdish leaders. Maybe I try to do something to take all of them together, to think together, like we do before leaders of the Kurds, of the community Kurds in diaspora, have a meeting time to time, once here and once here. We have to take all the leaders in diaspora, all the members of parliament, all people from Israel like me, and be together and think together and do something to do. So this is not for you guys. It's I take this stage to call them, please help our nation. Let's be united. We can be a symbol for all the Kurdish, how to be united, to be together, to help the Kurds nation.
يهودا دبيجه جارد البدا غازي وان سياسة مداري كردك بارلمنتري كردك دياسبورا كرد تايوتيل دياسبورا غازي وان دكم ويرنجل هبدو ام يكتيا تشيكن يكتيا خو تشيكن وبشكرتيا نتوا خو بكن دبي بلكي مها اداري وان اس بي مع المانيا وهنا كبديتنا من الجل ريبري كورد ومروفي نافو دنك هنا وثاني تي ناس كرن وبيتشيا زي جوان بيجم دبي از انيشيتيف بخدس بيت كم اتفازم دناب كرداد او يكتي تشيب ايجو كردا خلاص كي ويوان بهيزك وبهيزبك جي او يكتي واز كارمو رول بليزم نتني يعني اتقارن دناب كرداش دوي رول بليزم جو كرد بين قال هبدو وهيزا خورت بكن وتابي دوي تشرشوي جو بين قال هبدو جارد قال جهور كار بكن يعني جبرجو يعني تشيجو يهودا بيج قال جرينج جبرجو نكورد ونجو دوسي وانتنا وقتاجو كومكوجيل همبر جهو الاسرائيل جهويات الاسرائيلي لهمبر اسرائيل شيبو حتى جوت مه تجيهاني كس جبوان رانبو سربيا كس او حستي وان يعني هم كز لهمبر وان بويك هم كز دجي وان بويك وكس وساو ايشا وان يخستكي وان تشيجو سري وان او تش نبي هستن حزار مروفيون هاتن كشتن زاروكيون هاتن كشتن وافتش بو كرداجي وقتش كومكوجا قول روجافا بوش غيني كردا بيت كسرة نبو بس كردابو يعني كسي او نبي هستن يعني ان تشابا مني حتى وقت تشابا مني وقت شبيغل خبري خراب جدا حكي كرداد ايشاش او ايشا كرداجي البرج ابي كردان رشك يعني ايشا كردا سربيهاتيه كرداجي وسا بيشكش كر او جي داهيد بود يعني راسيا ويجي بوش ذكر يعني جبو ويد بيوسو كردو جهو وسا او يكتيك نافان تشيبه وبشكرت يعني جبو هبونا خو ترمي دي قالبا جيان بكن آشتی ناو آشتی جیام کنج باوی کل گرینگ باوی یکتی چه به پیشید ناو کرداده گو کرد بنگل هفدو و دور کرد و جهو بنگل هفدو یهودا دبیس کارم رولک سرکی دورد بلیزن بله پرس جارده دوی داری داز کنم سواله که چونکی هفدو جاره رزدار یهودا بن یوسف به بانگوازی که یعنی حوجه به تایبت کسی کرد ناودان به تایبت یکانه به دیپلماسی بمشین و جهانی هزي خوابك نيك وداك ريتش هين بخورت تر بگرن قالو او دبي مليدا يعني مادام كي وادو جاربي بانغواسيت كتبي مليدا او كيماسيا كتبينه يعني تدما في بانغوازياوي شيء دبي مليدا كيماسيا دبينه عجبا Yehuda, that's what he said. Twice you mentioned, you emphasized that you called the Kurdish leaders, you called on the Kurdish leader to unite and to come together in response to the predicament of the communities. And the reason that you mentioned that you raised this point, because you see there's kind of shortcoming. Is it a problem? This is what do you think that need to be done? It's something that the Kurds fail to manage this kind of, let's say, intra-community, the unity. That's the question. Did you get the question? No. The question is, what is the question is he was asking whether you see this is a problem that the Kurds. Yes, I think this is a big problem. If you see the Kurdish is big nation, a lot of millions of people say 15 millions, people say 65 millions. I don't know exactly how much, but it's big. You know how much people in Israel? We're a little country. We're only 8 million Jew in Israel. That's it. The world think we are big nation. No, we are a little nation. You must understand what is keep us together. We are united. Even in Israel, inside Israel, we have a lot of fighting between the party, but outside we are united. Think what happened if all the Kurds be united. We can by walk. We don't need a missile. We can take our country back. But as you know better than me the history of Kurdistan. It's one trade another. Everybody want to be the leaders because that everybody builds his country is itself. So my advice to my brothers in Kurdistan, let's be united. We take the leaderships of Masoud Barzani. Everybody take down his ego and give him to push and be everybody behind him. What Taliban do, it's not good. It's inside the Kurdish nation.
the situation. So how we can build our country? Yeah. So what my advice is to be united, come to be together. What I see yesterday in Iran happening, that all the party come together. People tell me the PKK, they are PKK or another PKJ, they are not going, they are do, but they write a paper, it's good. This is the beginning. To be united, all the Kurds together, take a one leadership and give him to push up and build the big Kurdistan as everybody here dream about it. دبي بله قالك برس قالك جرينجا وكماسي قالك زيدا يجي بيرجو كورت بينجي شيس حتى مليون كذا يعني بينجي مليون دبي يعني بي وقع بوتنسيالك وان هي وقع هيزك وان هي وقع باندورك وان هي او جانا دبي كان ولات ازاد بكن بي جو شارجي بكن بمشي بينجي مليون 6 مليون تقاريب مشي اللي صار اخا خو وتاخا خو باش بكريتا ولات خو بس تني بي جو تشارجي بكي بيرجو هجمارك زيديه جبو هنا اللي مخابن او بوتنسيال نايب كان او يكتي تشينا بكسكسي قبولناك او جبو برجوندي شخصي جبو برجوندي جودابه وصا وك او كلكو مثلا من اسرائيل ام هجمار ما قال لك اما ام براس تبي هجمار اسرائيل 8 مليون 10 مليون 8 مليون جهون 2 مليون عربي اسرائيليين ل 8 مليون لبنان ما قال لك برس جريك نام ماجي تاني بارتي جودا هنا بارتي تشابن راستن قال لك ام خوب شر يبدو جيت كن دناف خده اللي او تجناب مد من اللي بيختار دركه بدربه ام حمي يكن يكتيام هاي جيهان دبي دنيا دبي قي ام تبي جيهان جهول تبي جيهان بلابونو ام زيدب وصاباندورا ما هي بينا ناود بيكتيام هي يعني يكتيام هي وجبو الدرب الهمبردج مني ما يكتيام هي لدناف خد ام خوجي بهبدك من جبو كردا بيجي وك عندما نتوا كورد دبي او بوتنسيال ونجي بيشنيارا ما او ريبري كورد سروكي كورد بارتي كورد جودابونا خدين عليكي وسروكي ببينن وك مسعود برزاني ببينن يكيد سروكي جو بريف به وسروكي دبالا وين مشروطيات قبول بك يا كي سروكي جول درب مثلا شيء سياسه جو دلباني وان ماشين بين باشه يعني وي بالا دردخن هبدو بارتي كورد هبدو بالا دردخن رخناوي سروي يعني بارتي كورد هبدو بالا دردخن بمثلا شيء جو دو تشيبول روشلات بارتي بينش بارتي كورد هاتن قال هبدو جبو من قال جرينجا او هيفيك مازند دمه وقالك او تشي وصا زيدت شيبن دبي هنك مرو سر سوشيال ميديا جمرت نبيسن وشخصيه نبيسن دبيش بجاك نيزيكي بايكي او المساله او وان تيوتنا بينات بين الراس دبي او سركاغت يمذكرنا تشيغو يمذكرنا او اساسه نتش ايديولوجيا وان جودا فكري وان ياجي تشيغو بخوازن دناف خود بلكي جودا او جودابه لسركاغت حمه شرط دانين او شرط حمه بو بنغها جو بهدور كار بكن تشي وسا قال كيفيد وجبوش بو سروكي كردافيت بيجم يعني يكتياوا همبري حمتشتي يعني هم ان تشكي جو باندورا جبو هنا وقال جرينجا وكورت يعني ابخوشي ارس لي تشيغو يهودا جو قال جرينج دي مسر سوشيال ميديا قال مروف درت كيفن يعني او ند مسؤوليته واني نتوي بلكي تنبجي يعني دبيش بهجاك نظام ايد تشوا يعني باوريا مدى بهجاك جي هيز كردستاني اري بلكي ايديولوجيا وان جودابه حشكبه مروان رخنه بك جو خبوكو هرن زيدي الراستيه ببين سر عرضه قال جرينج بينم جو هيزك يك باندورن والهمبر رجما ايراني جو شرق تشيب ياجي برخدان تشيب او رول قال جرينج بليزن لي امهم جو او بنجه تشيب جو هيزي كورد بنجم هبدو قال مروف وسا ايريش لكن او دكن براستيجي ابخوا جانا ادوه جي وسا براجز بوم يعني مقول مسؤول كمان تويتنا مري مره خنات مره او دكه لجانا جيجي مره به الواب يعني تشروسكي تشيبوي جو هاد نقال هبدو وقت يهودا جو بسر كاغتي حما شرط دانينه وسروان شرط داتن جم هبدو نقو يعني استراتيجيا وان او تشي منفيسي سروان ام تنقل هبدو نا يعني يك بارتي ناكب بن باندورا بارتي هادو قالك ben Kurt hem pişkirtiya bir tişi bikin tişe go Yehuda go gelik esası u bxo gelik green go Kurd nav xode pişkerek wan hebit nav xode niqaş bikin li waqta go derk hebben hem ber dijbine xo gerek yektiya xo çekin çibi bala bibe li gerek ew yekti çebiş bergo hezawan ew yektiya wan u potansiyela Kurda u hijmara Kurda jî hey I want to say another things. Yeah. As you know, Israel support the Kurds, the Iraqi Kurds. A lot of years, I think more than 18 years, we are with the Kurds. Like we say in Hebrew, I don't know if you have a sentence in Kurds. The history is baking.
the history is retiring. As you see, if you remember the murder with the chemical weapon in Halabja, we do the same in Israel. My uncle, I have, it's not be media like today, it was papers. I have all the papers he writing, he called the Israeli government, help the Kurds in Halabja. They killing, they murdered the Kurds. So it's happening another time. What Saddam Hussein do, now Erdogan and Giuliani doing. And we have to learn from this. We have to learn from this. We have to see what we can do. We have, brothers, the same enemy. The enemy of Kurdistan is the enemy of Israel. Once. Second, we live with you, brothers, 3,000 years. After the first temple destroyed in Jerusalem, the Kurds, the Jew, coming to Kurdistan, and they don't back. They stay in Kurdistan, in the mountain. A lot of the jobs that you do today, guys, it's coming for us, from the Jews bringing from Israel. So we have a deep connection. We have a good times, we have a bad times between you and us. But we are, remember you, for goods. So you have a good nation that love you. And we know that a lot of the Kurds love us. We have Kurds that don't like us with any reason in the world. But I think 80% of the Kurdish nation love Israel. So I'm up that we find the way to be together. This is the time, it's not good time for us, because Israel, like I say, fighting with a lot of countries. So we have to take our power to push him good, that we can again ourselves. Like I tell you, we are only 8 million Jew. On the border of us, it's more, if you take all the borders for us, there are more than 200 million people against us. So we have to think how to against ourselves. We are strong, yes, we are very strong, but we are very little. Listen, what's happening in the 7th of October, that they take like what Erdogan do now, they do in 7th of October. We was in holiday, everybody was resting, and they make their push and they murder 2,000 people's babies, girls, all what they see in the ways, they kill them. Even workers, they're coming from Thailand, they murder them. So let me translate. It was too long. I should not miss some points. First of all, دەستپێکێ گۆ ئەم تەکیلیە ئیسرائیل بە کوردستان ڕەهاتم کوردستانە باشوورە کوردستانی 5 سال زێدە هەیە زێدی 5 ساڵی تەکیلیێمە هەیە و ئەم کووردا باش نازەکن تەکیلیێمە هەرتموان هەیە و چێبوویە لێ پێویستە دیرۆکا کووردا خۆ دووبارە نەکە دیرۆک گەلک دووبارەت کە گەرەک کوش دیرۆکا خۆ دەرزێ دەرخش ینی گەل حەلەب چات سەرێوان مثلا حەلەب چە کیمیەسال هەمبەروان سەدام حوسێن بکارانی گەلک کورد قەتل کرێن و لە بێدە خەئاپێمە خاڵێمە وان گەلک لە ئیسرائیل لۆبی کرێن بۆ حکوومەتە ئیسرائیل بێژن پشکرتیا کووردا بکەن کیمیەسال هەمبەروان تێ بکارانین ئەو تێن گازکردن پێویستە هەمبەر وێ بسەکن پشکرتیا کووردا بکەن وش بۆ وێنە دەبێت شینها ئەم عینی بیتشی ئەم ژیتکن دەبێت دیرۆکا کوردانها خۆ دووبارەت گەجار دەبێت شێک و ئەردۆغان و جۆڵانی لە سووری کرێن جارد کۆمکوژی ینی نەوەک دووری تشێک بۆ سەدام کرد ینی کۆمکوژی کردن هەزارە کورد کوشتن قەتلکردن لێ کورد گەرەک ونج دیرۆکا خۆ گەرەک کورد دەرزێ دەرخنج دیرۆکا خۆ ئەو گەلێک گرینگە و دیرۆکا وان نەتەنێ دەرزێ دەر دیرۆکا وان خۆ دووبارە نەکەش بۆ دیرۆ خۆ دووبارە نەکە پێویستە کورد چ بکەن ڕێبەرێ کووردا چ بکەن نەتەوە کورد چ بکە گەلێک گرینگت بێژ بۆ مەسەلا دەبێت تەکیلێمە و کووردا گەلێک گرینگە ئیسرائیل و کوورداش بەرگە و جوهویە نە ئیسرائیل دەبێت بەری هەم تشی دژمنێ مەیەکە ئێگۆ دخوازە کووردا قەتل بکە بکوژێ و ئەو دژمن جهویاژی دکۆش و قەتل یان دژمنێ مە یەکە ژوێنە ئەو سەدیسەت وادت بێحەیات 3000 سال دیرۆکا مەی هەفپەشەی هەیە ئەو تەمپلامەنی یەکەمین هات خەرابوو پێ لە ئۆرشەلیم هات خەراکردن ئەم جهوو برن بابیلۆنیا و لەوێ دەرێ لە ورمان هەی چیامان و تشێگۆ گەلێک کورد و جوب هەفر ژیان کردن ji hev fêr bûn gelek tişê Kurd wir dikin ji me fêr bûn yani em ji wan fêr bûn mesela çandê yani me hev 3000 sala dîroka me û hevpeş heye dîrok me gelek kûr heye dûr heye hev em hev dû fêm dikin û adî jî
جبو مثلا يعني جبو هناك جبو اسرائيل قال لك جبو جويا قال لك رينجو بشكرتيا كردام قال لك كل بيت شي زانب مثلا ام الحش مليون لجارد ام بهيزن ام هيزن هيزا ما هي لجارد ام ويراس يجي زاننجو او تجمني ما الدوره ما دست يقول تجمني ما بيبي يك دست مليون قارن ما بفتسين بخنقين جو حبك يم خلواز بكن خصعيف بكن جديروك خدر زي ناخن وما بكوجن ما بكوجن بلغو جمارا مهندك ام قالك تدبيري وخو بكن وجبو هنا او جو وكيده يعني وجبو محفتي جوت مه تشي سري وانغو تشيغو الكردا كرن كونكوجاغو وان جهاديست او اردوغان وجهاديست جولاني روجافا كرن الكردا كرن جو حماس تيروريست حماس افتش الماجي كان حفتي جوت مه جو حزار زارو كشتن جين كشتن بيغونه بسبب حتى نتني جو ايجو جهويا جيكار كن هوني كارمنت ابو تايواندي بون او جي كشتن برباندن يعني حمك اسوسا توبيكم لهبرما او كونكوجي دس او بيكرن لي مش درزا اخوام ام جوينا درزا دخلنا خب هيزكن او كرت بو كرتاج او تشدر باز يعني سرفينا تشي وسا غوتن بلكي تشن دتاي وسا جبير كله كرتاسي افتشاني سر زمان يهودا maybe persek du persek davi az barım mera خلاص ya unçtina eri kek Veysî xwe tu zanî mesele ke bu dişapemeniya İngiliz de bu bardikim rayedarên Rojava İsraîlê qaşû hebûdû dîtine çend cara behsa 11 cara kirin Kıbrıs di nav de heye ew çi mesele ye hem dikare hinek meselê Ronî bikin rastiya wî heye tune bele persa davi newsa pers barım vakit perseye Yaji tam they perceive belki got shot bira Yehuda he just asked a question recently there was a news that someone claimed that the Kurdish representative and Israeli representative met in Malta in Cyprus is it true what is kind of just speculation what do you think about it is it something and even you also responded to this claim and what do you think about it it's just something that should not be taken seriously Against the questions, you think it be meeting in... Question that recently some people gave an interview and they claimed that the Kurdish representative and Israeli representative met in Malta and in Cyprus. That was in the news. And you also responded to that. You said what was said is not true. What do you think about it? Is true what happened? No comment. belki haya tune jî tişnabe ne mesele kek I don't want to talk. It's better not to talk about it. I don't afraid about Israel. I'm afraid about the Kurds. As you know, we must to think who is make interview about things like that is not smart guy, and is not love his nation. So take care about things, because a little Kurdistan, the autonomic is in dangers. You have Iran in this side, you have the Turkish in this side, and you have Iraq in this side. So everybody close on there. So let's think, not only be popular. We have to think about our brothers. We have a little autonomic. Let's care about it. I don't want to be common about things. Yeah, let me translate. Yes. او فرصتگو دبی از ناخوازم زیده سرباخ مش برگو جدیناگم لید به بیتش از بیجم یکی گو مرا بیتش جی بپرسی که هفیدیم کیریه و ایگو افتش گوتنی کینه دبی یکی گوش نتاوا خو حسبك بانشتا بیجه دبي اجبو كردا اجبو اسرائيل از ناترسم او ترسم مثلا خد بالن اجبو كردا ترسم دبي بتشك بتشوك دسه كردا هي وايران وسوريا وعرب حمل كردا بونيك دوي روش دم كوساده قال نتوا خو ياجي استاد ريفبرياغو هي بتشوك دخن خطريه دخن تهليكي دبي يعني بيكي جو شولاتي خو حسبك بانشتا نابيجه وامهم دغرك بمسؤول نسيك بالمساله يك نتني هما بوبولار تشيوسا بيجه حمكس بحث بكن وبعد تشكوسا زانم او بمسؤول يعني او نم مسؤوليه مهم وقتاغو قالتا لايران وعرب ترك ليبونيه جو خوازم بكوشن قتل بكن ودروش كوسا دشينا جو فكر شام بشكرتيا وان بكن وان خي خطريه بي او نتش جي مسؤوليه وناخذ بك من دتايا او تشيغو جو قال تشي وي جو سر او كل يعني نا بنقاهت وان شاجي قال تشاتني يعني قال سبيكولاسيون هنا اللي raste nûçeyên spekülatîfin di çapemenî de pir belav dibin rast e serê Kurda jî dixebele Ronî tu pirsa xwe ya dawî kerem ke em dî ber bê dawiyê ve biçin وەکە
برسا داوي جناو به يهودا بن يوسف ويتش بكا يعني ويتش باس چالك به دنابرا جواكا چونكي تشتين هم جي فهم كر يهودا بن يوسف هر وها وكا سرنامي كرد يعني وكا كردك يجي بيدري داخل به دبيجي حوجي أن توا من قلي من كرد وصاوكا اف تشتيكيش بوي من جرين بو اظن جناو به ويتش بكا دنابرا بحر دون توان دا دملي دبلوماسية دا ويتش بكا بروجي بيشوچنا. Yeah, Yehuda, in response to your statement, he said he agrees with you because there are many speculation, and many of the speculation also put the course in danger, and we have to be aware of it. And then Ronî asked the question, okay, Yehuda ben Yosef, we don't only see you someone who lives in Israel, I also understood you are someone like the member of Kurdish nation. We see you as our representative. You are our representative. And what kind of project would you have in the future? What are your projects for the future? What are you going to do for the Kurdish nation, but also for Israel, for the all the struggle that you have been engaged in? We have a lot of projects. The first project is I want to build like an embassy of Kurds unofficial, because we can build official embassy here. I want it to be a house, a lot of Kurds coming to Israel and they don't know where to go, and I want that they have a place that they can come and can have help from in Israel when they come. First, second thing is what I think I do as I can in Israel and in USA. I want independent, the Iraqi autonomic in first. This is what I push all the time. This is very important. Secondly, as you know, Israel make a lot of problem, and I want to tell to the Kurdish that want to coming to Israel. Israel make a lot of problem to go inside to Israel. As you know, a lot of spy coming to Israel. Iran pay for a lot of people, even Israeli citizen, to spy here. So they make a lot of problem to people that want to come to Israel to visit, even from the diaspora. So what I want, and I know some people coming and very angry. So first I want to apologize, and you must understand the security in Israel is very, very high. And in the name of the security, sometimes they make a problem to good people. But it's not because they are Kurds. They are because we're afraid from what happening all over our area. This is the ones. So if we have let's stop here. Let's translate, because you mentioned many important points and sometimes I miss them. So kind of, so maybe. Okay. Gallic project مهنة project. But don't forget your point, Yehuda brother. The program یکمین او گو از اسرائیل از سفارت کردستانی بکم شبو کردستانی بکم نونرتی کردستانی فرمی یا نفرمی یعنی این فرمال دبی آمهم گو قال كورتين بيدري ليتين بيدري زانو يهارن كويدري در حقي برد آگاهی وانتنا لبيتشق سفارت گوسا گو ام بکن گو از بکم گو اوسا ایده وقت دنگ کردال فرهبه کرده بین بيدري گو هشیار بن يهارن كويدري چوا يعني كسي گوان حميس بك گوان هر پیشوان گو هبه جبو اینا یعنی اوتابی خباطه دیجی خباطه لوبی و خباطه نونرتی و کلیک چیزی کاره بکه یک او پروژه دیمین جی دبی از هول دم لوبیا کردا لواشنطن امریکا زیاده تر پیش که بپشکرتیا ویدکم و اساسی جی گو کردستان باشور به سر بخواه جبو سر خوبونا کردستان گو دولت کردا چیپه جبو تبدی د امریکا د از هول دم یازی هول بدم گو او پشکرتیا وام بکه او کلیک گرینگه و آسیا جی گو بریم چیز لیبورینا خود خوازن گو گلیک کرد دين إسرائيل مقابل بلا فرقه تاع روبرو برساتين تاع دايل وان دبي جو لكورد جو اللي بيقولون خد خوازم لكورد بيتش بزانبن قال سي خورتين اجان تيج شاندن تركوان شين ايراني وان شينن وتين فيدري وتين ما تهديد بكن وشبو ام نظام بكيكين حتى بايران براد
إسرائيليا بخوجي جوجوان آگاهيا بواندن سي خورتيه بكن جبو ما مثلا آسایش گل گرینگ مثلا پاراسنه گل گرینگ دجمنه ما گلکن وجبو گل جارا موسى توجن جبو مثلا امنيته ام جانا وصا حشكن ام هبيتكن بفهم كرن وقال كرد ساعات اجي دبت سكنن اللي بالا فهم بكن روشا ما نوك روشي دري دولة يدنا جبوي مجبور ام لهمبر دجمنه خود دجمنه ما حرتم تبقري دي تشالاكه مجبور ام لهمبر وان بسكنن وجبوي ام تدبيري خودك بلا يهودا you can continue او يسكنن جبو زبان خلاص The second thing is what I four. think we can. I have no fourth point. Yeah, I just mentioned Yes. 3. Yes. Yeah. Another thing is what we must to do is to push America to help the Kurds. So how we can do it? We can do it only with the Jew voice in America. And this is what I'm working all the time. I believe if the Jew in America help me and talk about Kurdistan, because not a lot of people talk about Kurdistan. Why? We are not in news. Nobody, you ask someone what is Kurdistan, he didn't know. Even people ask me in Israel, not in America, they have a flag. We don't think it's a country. So we must to put things in the media. What happening today, only the Kurds talk with the Kurds. We don't open it to the world. If you ask every, from America, ask 20 American if they know Israel, if they know Kurdistan, they know Israel, ensure, and maybe 2 of them or 1 of them know what is Kurdistan. This is bad things. We must to open this the history, the Kurds, what they do, what the nation, what our backpack history. We are a very old nation. I think from one of the oldest nation in the world. People don't know it. So I work very hard in Israel, and my colleague Veysî is our guest. He's like my brother. He's coming to Israel a lot. He can ask you how much people know in Israel what is Kurdistan. They know what is the dance. They know what is the food. They know where is Kurdistan. They know what is the flag in Kurdistan, because we put it all the time in the media. We must do the same in America. The voice of the Kurdish in America, it's not opening to the older community. They make only to the Kurdish. They talk Kurdish and going to the Kurdish. We must find the ways to open the things that the people know, hear about Kurdistan. Believe me, a lot of people, they don't know what is it. I have to explain them. They coming tourists, they don't know what is Kurdistan. I have to tell them the history, where is opening, what happening, how they cut Kurdistan, what country take. People don't know it. Only the Kurds. This is a very big bug. We have to fix this bug. So I work about it I start with the Jew there, and then I wanted opening that people talk about it, and we must to find a way, even with money. Looks what Qatar do with their money. They put the money in millions, and people know who is Qatar. Before 10 years, nobody know what's Qatar. A little country there. Now everybody in the world know what is Qatar. So I think we can make the same. We don't have the money, but we have the minds. We have to think and to do it outside Kurdistan. This is a big project that I take to myself to do it. In Israel, time to time, everybody know it. Go to the Knesset. This is my work. Nobody know what is Kurdistan. Only my work. Believe me. I come, and people coming, community coming from Europe. I take them with me. I tell them come with the universe of Kurdistan. Why? They ask you, what's this? They don't know. They ask, and we start to talk with them. We take a little things like that. We put people on things, because we want in the parliament know what is Kurdish. I don't think you know better than me
If in Germany everybody know what is Kurdistan, Veysî, you know better than me. I can't say yes or no. If they know where the country, what the problem of the country, who is take it, what the history you thinking in Germany people know it? I don't know. I think no. Because only the Kurdish population know about it. If we open it, I think the world help us. We're a good nation. Absolutely. Okay. دبی پروژه منی چارمینجی او گو تایبتی امریکا ببم دنگ کردا و امریکی سر کردا سر چاندا کردا سر دیروکا کردا سر آلا کردا سر نرخ کردا هشیار بن جبرگو گلک جی کردا ناس ناکن نزان کرد کیند به جانا امریکی توریستین اسرائیل آلا کردستان مثلا یاشی خورنا کردستان الجمع کردی الجمع بینن دبی کی چیه نزان ايشا كردا سربيهاتيا كردا يعني او قال جرينج بارمانجا او جواز كردا جبات امريكي وحتى ليساجي قال مروف هنا اريد زان قرنا كردي تخوين جوفندا كردي او محمد بي ام دكن بيتشتي يعني براسلي حتى الشجره درقسن خواد قال ناندانا خورنا كردي بيشكاجكن ونافي كردي جي ديفيجن وسا حتى خورنا ماركت دري وان وك خورنا كردي ان بيشكاجكن قبويه نرخك نتوا إسرائيل جي وسا يعني أو يهودا وان جفتا كرد جهود ريا چاندو هنر در رول قال جرين ريزن يعني بأرمان جمع أو جو جهان زانه بكرد كينه كردشنه هجمة تشس هاتن سري وان دبي وبتبتيج بوي دبي ما إنها إسرائيليا ناس كن بختار أبي إسرائيلين باش دولة كون هي وان هي لد بإيه كرد كي ناسك يعني او اختار دولة اوانتنا او وانتنا جبيش او قال جرينج مراوي كاري بك جو خو بيشكش بك خو ناسكرين بك وايشا خو ونرخي خو خوشي خو وخمگینیا خو وساجرده پیشکشی جهانی بک و طبعا خوازم امریکا در ریا سازی و دوست يعني سازی جهود مروی جهود خوازم من امریکا بیتشی بلا بک يعني لوبیا کرداد به يعني ایندیرکت بید بیش لوبیا کردال امریکا تنب راستی جتنا يعني طبعا روجاوا امریکا واشنطن جيك سنتر وقت باندورا وهي و يعني پایتخت سهلاتيه هيزيه قوتيه لكرد لورتننه ارين نرتيون هاي لقالك لوازن كسزان بيتشتكن افتشي جو يعني اب كان على بهنا براستيجي وسا او شخصيتنا او فرميات اوانجتنا بشبو رو كاردكن جو دجمناش كردار تشيكن جبو جولاني الشامي لاي كرد دنجي وان واشنطن تنا لوبيا وانتنا دبلوماسيا وانتنا ودي او قال جرين جو جهو دوستي جهو سازيه كوميدي جو بشكرتيا كردا بك يعني هم جبو مثلا لوبي وهم جبو مثلا و كرد بين ناس جرين اجبو ناس كاردكم ود بام لاسرائيل بيتشتي كان امرو الجرين جريزن و ام كرش بلغون باش نتوا كردن ام خو پیشکش دکن و خو پیشکش عندنا خود به چند خو به خوارنا خوجی ام جارد پیشکشی جبتا خود کن و به اوج پروژه منی دبه گو وساج کردار ببم دنگک و ناس گرم بدم باشه gelek spas dikim em jî gelek kêfxweşin ku em îro bûn alîkar ji bo ku dengê rêzdar Yehuda ben Yosef bigêje rêveberên Kurdan bigêje siyasetmedarên Kurdan yên li Ewropayê û bigêje temamê Kurdan bi rêya qanala me dengê wî wê bigêje civaka me em hêvî dikin ku demê pêş me de merû bikaribe tifaqekî çê bike elbet di navbera Kurdên li İsraîlê yê li Ewropayê yê li her derê em jî li bendê ne eger ciyekî me li İsraîlê hebe her cara ku em çûn rojhilatê navîn çûn İsraîlê em bikaribin xwe bispêrin wê derê biçin çayekî wan vexwin em kêfxweş dibin gelek spas dikim ji bo hatina wî Yehuda, he said he thank you very much, but he's also very happy and very proud that he has enabled you to express your voice here. That the help provide you the space that you can express and like everyone and many Kurds, I would say many, not everyone, but most Kurds know you and that they don't know, they only follow you on social media. But he said we are happy that we now here invited you, that you became our guest, and that we help actually your voice to reach to Kurdish politician, Kurdish policymaker, Kurdish leader, and we hope that they will listen to you, they will hear what you said. It's very great, but we're also happy that we have someone like you in Israel and in the Middle East, that we Kurds will be at some point
you know, whenever we are in the Middle East, whenever we are in Israel, we know that we have friends that we can rely on and that we can lean on, and someone like you in Israel, and we are very proud of you and very thank you. He thanks you very much. Yeah. I wanted to tell him something. What's I the- think this is my duty. Why? We live with you guys 3,000 years. You know how much people die and live. People, you know what happened to this world in 3,000 years. And as we live with you, I think we are a part of you. This is my duty. I don't make a favor to no one. I love the nation, the Kurds nation. I love very much in my heart. If I don't love him in my heart, I can't do nothing. So this is my duty. And thank you for all of you that you are bring me to talk, to say the word of the Israeli Kurdish Jew, what they think about you. We love you very much. All the Israeli Kurdish love you very much, not only the Kurds. I think all over Israel, we do a work. If you ask, I think 5 from 10 Israelis know what is the Kurds and know what is the flag of the Kurds, and they know what we eating, kube and yaprach and everything, because we do it. Everybody dance our dancing. This is the way that you put the culture inside to the people, and they understand the big nation. And when Israelis see, not all, we know not all. We know in Turkey, a lot of Kurdish don't like Israel. I take from the Kurdish of Turks a lot of bad things. But a lot of the Kurds in Iran, you don't know what's happening from Iranian Kurds with me. You don't know with the leaderships. We do a lot of things. So when Israelis see a peoples in the Middle East that love Israelis, it's make connection. It's make the big connection, because the ministers in Israel, when I talk about it, and I say every place the flags of Israel in demonstration of Kurds, it's very good. In the 7th of October, my friend, my best friend, Veysî, we make a Zoom. I be in the army, and the Israeli put it all the media. More of 300 leaderships of the Kurds in Europe come inside to the Zoom, and they support Israel. You know what is happening to Israel for these times? It's only supporting. It only say we are with Israel. That's it. You know what is happening to Israel? It's be all over the news, all over the news, and they see what nation with Israel. So we are. I think this is win-win situation. It's good for Israel. It's good for the Kurds, and for us, it's you are our brother. I'm part of me Israelis, and part of me is Kurdish, and I love your nation, and I hope one day I be in Erbil. They invite me. I must to tell, but the here in Israel, the government don't permission me to go there. So thank you very much, and I hope we have a good news. And another times, maybe we talk about good things that are happening. This is my dream. Thank you very much. Good evening. Thanks, brother. Let me translate before you leave. Very هم تشيگو از گلگش کرده حزکم از خو بشک نتوا کرد و بشک نتوا اسرائیلی بینم او گلگ گرینگ لی اساسی گو بی کرد بیت شباش بزانه بنم 3000 سال ما بفر جیان کی دیرو کا ما هفش هي ما بفر دایوستندیه و تنتوسا يعني دیرو کا ما هفش القلوان تنيه جبوي نيزيكات يامل هم بر کرده گلگ براستيجي حسكرنامه وهي نا تني کرده جهويه گوش كردستاني هاتن اسرائيل تبي اسرائيلي جوجي ابخوا شهده يتشتيم يعني وش بق بس وش بقو اس كردم ناس نما كردي قال اورشليم دم اس كردم قال لك يعني تشبهها بارزان دم وسط خوازنا علي كاريه بكن اس شاهد بو مگو دايك جرياجي يعني وقتا قوم قاس كردم مگو چما تدكري يقول دلم بوتش او تكرجي خديه وتنا دولتها وتنا وبري افتش ماجي جيان كل هم تشوكان بشكرتيا وبكن يعني او حسكرنك وسا وهي وش بو هنا قال لك جرينج جو
Kurd bitişi baş bizanibin û gelek Kurd me hezikin peyama ew ji mer dişînin em bitişi hîs dikin Kurdê Bakurê Kurdistana Tirkiyê hebkî ew li him ji İsraîl hez nakin ew nêzîkatiya wan hebkî li him ber me wisa weka dijminatiye ew hene lê Kurdistana Rojhilat Kurdistana Başûr Rojava gelek bi meran heftim ji mir dinivîsin rê bi mir dikevin Tekiliyê û em gel kar diaxivin û adijî گو هیویدان روک به دم بیس هم هولری ل هولر هم کردستانی زیارت بکم کردستانی آزاد و اساسیشی گو خدا هفته جوتمه 2023 گو حماس ایریشی و تروریست حماس ایریشی اسرائیل کرد گو مزوم چه کرد زوم ده گو سیاست کرد و ریو بره کرد و مرو به گرین گو همه هاتن کتن ویزومه و گو وكان بشكرتيا عم قال إسرائيل عم بشكرتيا إسرائيل ذكرن أو زوم تبي روجنامة إسرائيل دركت شابا منيا إسرائيل دركت جو كرت الجلمنة يعني نتوه كوسا بدلو جان در زوري وزحمة يد وقتاكو أم روب كونكوجيهات كرت لما خدي دركتن وإسرائيل أفتشدي ما أو برنامج دورد وقتا كرتات نويدر يقولن أم الجلوانة أو بشكرتيا خو بيشكشكرن أو جبو مجال جرين بوجبوي أم جارد خوال همبر كردان مسؤول دبينن أم همبر كردا وصا أم يعني أو مجبوري بينن قام لوان خدي در كابن هم جبو ديروكا مي هف بيش هم جبو كس دوست متنا أو بس دوستانيا متكن وجمني ما يكن وجبو هنا قالك سباس كجو وجي أب مجال دايق ودنجي خوستك خوياج حستي خد بدر بين سر زمان وقالك سباس كجبوه وجي سباس كم جو أب در فدا وصا نقاش بو هي بدارم تداوي هبه جواب بيتر هالشيء زور سباس كماجي Mamosta Veysî da pir imkaniyetê çê nebû tu şîroyê xwe bikî lê rojê me pirin rojekê din dîsa keremke em bi hevra bernameyekê çê bikin لجانا تشم قصنا بجارده وثم بتكر جبو بيت يمكنني ليه تشكري يهودا باخذ يهودا he just asked me I didn't have that much opportunity to also to mention let's say to also share my opinion and talk about all these issues but I said it's just about Yehuda and we have to create opportunities and space for him because I'm often there anyways so it's you that people know you on social media but now that they just listen to you and I hope that will be translated at some point as well in other languages that people can understand so this is very important for me for us for all of the Kurds I think yeah thank you بله نه پرسپکتیو ما مستند بدران تمام مالاوی آوا رونی اشتراجی برز یهودا بن یوزف گلک سپاس کم هر هبت thank you long live Yehuda thank you too bye bye سلام رئیس جهر کسیره Rojava